RW-KIGALI amahitamo meza. Abenshi bakunda kwibaza iki kibazo ngo ese Ninuzuza subscribers 1000 YouTube yaba izampemba angahe. Abenshi iki kibazo barakibajije ndetse bakibaza n'abandi, ndetse abo bandi bakibajijwe bakaba banarabaye monetize kuri YouTube channel zabo, ariko bakaba batarikibasubije. Ubu ngubu rero nibyo ngiye kukuganiriza kuri iyi nkuru. Gusa mbere yuko itangira, reka abantu bafite YouTube channel mbanze mbaburire abantu mufite ama YouTube channels mukaba mwaploadingaho H8 unit please video yose y'ukuntu wakoresha internet y'ubuntu. Reka mbabwire ngo channel za benshi zatangiye gusibwa, ndetse abenshi strike zimaze kuba nyinshi, bari kugenda bahabwa ama strike, ndetse nanjye ubabwira biherutse kumbaho. Ibyo rero ndabigarukaho nyuma nkubwira impamvu yabyo. Reka tubanze twirebere ibyo tugiye kureba muri iyi nkuru yacu. YouTube rero ni urubuga rwa mbere rukoreshwa mu gusakaza amashusho, rukaba urwa mbere rukanikurikira mu gutunga benshi. Ubu rero ngiye kukubwira ibigenderwaho kugira ngo YouTube channel ibe yaba monetize, nkuko twakomeje kubisabwa n'abakunzi bacu rero ngo tubasobanure uburyo YouTube ihemba abantu ndetse n'ibigenderwaho byose. Twabikusanyije muri iyi nkuru. YouTube ubu itunze benshi binyuze mu kuba abanyamakuru bigenga, ndetse n'abarimu bafite icyo twakwita ibigo bikorera kuri murandasi binyuze mu masomo batanga. Gusa hari n'abandi basarura amafaranga muri iki kigo binyuze mu kugurisha impano zabo, indirimbo, filime na comedy n'ibindi bigiye bitandukanye. Mu byo rero YouTube igenderaho itanga amafaranga, ibi bizwi nka monetized, nibyo tugiye kureba. Ntabwo wuzuza subscribe 1000 ngo uhite uhembwa, ahubwo hari ibigenderwaho kugira ngo ubashe kuba wahembwa, bimwe byitwa kuba monetized. Kubona aya mafaranga rero bisaba ubushishozi kandi n'umuhanga. Gusa igisumba byose ni ugukora cyane kandi ukamenya ibintu abantu bakunda. Akenshi hari abantu babona barujuje ibi byose ariko badahembwa na YouTube, kandi babona video zabo zirebwa cyane ku bwinshi, ariko ntibasobanukirwe ikiba kibyihishe inyuma. Ibi byose biri muri iyi nkuru. Ibyo YouTube rero gusaba kugira ngo channel yawe ibe yatangira guhembwa, bisaba kuba uri muri YouTube Partner Program. Iyi YouTube Partner Program kuyinjiramo bisaba kuba wujuje subscribe 1000 ndetse ufite na y'amasaha 1000 n'abantu barebye video yawe, maze ukaba watangira guhembwa. Mbere uko tujya ku mibare rero y'amafaranga ushobora guhembwa, ikindi nuko ugomba kuba warubahirije amategeko yose ya YouTube, ukirinda gukora ibintu biharabika abandi, kwirinda gushishura bya ivangura iryo ari ryo ryose ryaba rishingiye ku idini. Ibyo video zose zerekeranye n'ibyo bintu byose mvuze ntabwo ukwiye kubikora. Noneho wakoza ngo YouTube Partner Program ni iki? Nkuko nemaze kubivuga, iyi YouTube Partner Program ni nk'umuryango w'abantu bamaze kuzuza subscribe 1000 ndetse n'amasaha 4000 ubu ngubu bari gukorera amafaranga muri YouTube. Kuri YouTube uru rubuga rero, iyi YouTube Partner Program iyi YouTube ikaba yarashyizeho uyu muryango w'aba bantu nyine bafite channel zemewe na YouTube kugira ngo zibashe kuba zakwinjiza aya mafaranga. Umwe rero mu bakunzi bacu rero tubajije ati ese kugura subscribe bibaho? Ese subscribe zagurwa? Umunyarwanda yagize ati akeza karigura. Undi yungamo ati umukobwa wabuze umuranga yaheze mwanyina. Ibi byose kugira subscribers ntabwo byoroshye. Abenshi bakora ama video gakundwa n'abantu, abo bantu bayakunze bakaba bagira inyota yo kureba video zizakurikiraho, bigatuma bakora subscribe kugira ngo izindi video uzajya ushyiraho nazo bazibone. Abandi bagakora ibijyanye na sub for sub, hamwe bahurira nko muri groupe za WhatsApp bagahana ama subscribe. Abandi byaranze, arabinjira muri sub for sub bikanga, bakora video abantu ntibazikunde ku buryo kubona bano bantu 1000 ibibagoye. Reka nkubwire ngo nubwo abenshi batabyemera, kugura subscribers bibaho.
bibaho cyane, urabagura kabisa ukabuzuza, ndetse n'ari amasaha kuko kuyabona bitoroshye nayo aragurwa, aragurwa ukaba wakuzuza ibi byose ukinjira muri YouTube partner program ku buryo na za views 10 ubona uzibarirwa. Aka kanya rero tugiye kurebera hamwe ibyo wakorera kugira ngo video zawe zikoreshwe mu kwamamaza. Ahangaha ni igihe wamaze kwinjira muri YouTube partner program, nibwo bafata noneho video zawe abashoramari benshi bakagenda bazamamarizaho. Urabona hakuri ubufunguye video hakazamo aka video gatoya kanditseho ngo ads, kuri rero niko bamamarije kuri video yawe. Ni kwa kundi nyine muri video ujya kubona hakazamo ubutumwa bwamamaza kenshi bushobora kumara nk'amasegonda 5. Ibi nibyo bituma amafaranga ba menshi rero kurusha kurusha umuntu nyine video ye itagaragayeho kariya kantu. Ubu rero tugiye kurebera hamwe ikibazo benshi twibaza, ese amafaranga YouTube ihemba angana gute? Anariyo shingiro y'i video yatanga mu gihe kingana gute? Amafaranga YouTube ihemba rero ntangano ihambaye, ahubwo biterwa n'ibikorwa byawe ndetse n'abantu babirebye, ndetse bigashingira ku hantu baherereye, kuko ntabwo niba abantu 100 bari mu Rwanda barebye video yawe ushobora kunganya amafaranga n'ufite video yarebwe abantu 100 bari muri Amerika. Rwose nta mahuriro. Nkuko ubuyobozi bwa YouTube bubitangaza, buvuga ko niba abantu bagera ku 1000 barebye video yawe ushobora kubona amafaranga ari hagati y'amadolari 2.5. Ibi bizaterwa rero n'uburyo video zawe zagiye zamamazwamo, n'uburyo abazirebye bagiye bafungura za ads zamamaza byabikorwa. Ku rundi ruhande aya mafaranga ashobora no kurenga. Ikigo cya YouTube gihemba abantu bagikoraho akenshi mu kwezi rimwe gusa, nabwo buri muntu wese amafaranga afiteho bahita bayamuha. Agomba kuba ari hejuru y'amadolari 100. Yes, ari hasi yayo ntabwo bayaguha. Ikindi, abantu bakora akazi ko gukorana na YouTube benshi iyo bamaze kwamamara basigara badahembwa na YouTube gusa, ahubwo bashobora kubona amafaranga binyuze mu nzira nyinshi. Urugero mu kwamamaza ibikorwa bitandukanye by'abantu babinyujije ku channels yabo ndetse n'ibindi bikorwa bibyara amafaranga. Ngarutse kuri ya ngingo ya nyuma rero y'impamvu YouTube iri kuhagarika cyangwa se gaha strike abantu bari gukora ama video avuga kuri internet y'ubuntu, nuko ira internet y'ubuntu yahombeje bikomeye ibigo by'abikorera. Ibigo by'abikorera bikaba byarakoze inama na YouTube yo guhagarika ibi bikorwa. Yega babikoze kera ntari, ariko bari kubikora ubu ngubu ama strike bari kuyarya. Ndaza kubereka mu kanya ukuntu kuri ngewe byagenze, ibihano nahawe, kandi noneho si kuri nge nyine, hari n'abandi benshi noneho channel zabo zagiye zisibwa kubera kudasobanukirwa. Mukunzi wa JTTY TV rero kankubwire ngo subscribe 1000 ntabwo zishyurwa. Ntabwo YouTube yishura subscribe 1000, ahubwo yishyura umubare w'abarebye video yawe, zo twita views. Okay, ndagukunda cyane. JTTY TV amahitamo meza.